Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Rima sinarpi Hithi Ruini soselo hempen damju yamat non puanta hem nang chililide. Lasi theklonga bangaling seta nang berta igvek thapusi Achor Muniram ing tipen chuning ripo. Lakha inquire trok dua barguri constituency ke parlo bijuli asor Rima sinarpi hempen damju yamat non puanta hem wangwe dedlo labang pi Sarpimar lo lapen asomar Banghini lo lasi nanglitum theklonga bang aling sita contact number 7002182878 along nang berta ikthapusi karbiang long hamphanga song do anaphanta Muniram ing tipen chuningri padupo Lapu Rima sinarpi Achor Muniram ing tipen kaningje lapu helo nahokle dosita nang sopo bierto na phan nang chemathara hem chewangno kalite nang bierta no ne nang inthumpo pusi bierta ahongja yalongpen chuningri padupo ate ituma sopo bierton sita nang phan nang kachiri loklo choche junje si chungkring laplo lasi nang nahokle dosita wangnon pusi Rima sinarpi Achor Muniram ing tipen chuningri padupo kaya teng kayamang asonle itumta boche dun lunang hemchi wangnon pusi Achor Rima sinarpi aphan bierta ahongjai alongpen chuningri padupo lapen labang piarlo soaphan theglonga bang aling sita nili tumaphan nang bierta iktha pusi KSYC KSA KAWJF lapen kaprek hamphang asong lapen ningke mie tumaphan chuningri padupo tangte Rima sinarpi Achor Muniram ing tipen kaningje alam thele angton pen arju iktha dua barguri pen adverson ko report Karbi Anglong News Channel Kardom nilimen ke Muniram ti. Kita tentang social media long pinan viral nang kita mitang kami nali proven nang proven pinangan social media long langsung sige viral kono solam pathak panal ma hok Alam ka hok lo nilita kangdat duk tang depot chongdat nang kok ma ni ti kita kahora si kangdat kitu kahora ngidat dolo ngadak pen pusikai si hinita hem nang chesen bom lo good ta nilitum chiklo jon lo 4700 non ta lu nang bibikang dop lang nili phanke dun tunai nge hadak chuklem lo pu chiklo jon phone do elo nili hadak hai chiklo jon pho do elo pusi klem bom lo tame pas ta phone do ta nili phang than the phone ta nam chang hu ke pet so do la ta alang hem chika jilo chiklo jon pholo hem chidam chiklo jon pho hem chidam lo nili chỉ rút bên ta cho nó nên nó tuần để phun bên này cho có năng chinh kịp mà mẹ ibang đằng ham ta đầu năm lo ako ajo ta nili chinh thung am rồi là ta cái chỗ cho nó cái pi li lo cái chỗ cho nó lo cái chỗ bang cái này tên nó pi lo cái ajo bang cái damoi pu cái nili ta to thai bây giờ lo cái chỗ là niệm hai mà gì niệm tum ha giờ tham gia ajo cái đồ đó cái alang phun cho có lo này cái nào chạy hàng lo bắn bớt nhìn cả rong lo receipt lo nó sẽ lo đang làm sự đó damoi đang làm rồi dalam dori ipot man tinang lang selere pu damoy dalam dori niki dalam tu kong namo je bang nam si damoy pu lam le amane ta wang ne lo hada jo tu kong manga dap si chi wang lo chi lo dam lo hada ha nge chi lo dam lo ko son ma niki bek pe ni na chen lo yong si nang tu ni pote nang tu no nang ning sam jin pen ni ta ni ning sam sing nang chung thum lo nang dei mang tun dei ma pu nang tun dei lam lo nge nang tun dei ga li lo lam lo ma so bang ge ta chi ru kang ma wang thu ji lo Bang thuji lo ke nili ta hem do khedda lo inugan ma hadi inke akko chedam thuji lo nili hoda kam klem chedam thuji lo ke nili kam klem lo ke phunang ko thulo kali nili sinai ko nili piso ban hai nahi do lo hema be usum jing kita ching tu oh balam lo hema be ni ke kona si don te pu u dam bam ho panong than the ma phi ko warang ke di phu paisa chang dong dun ude mat usu kan te pu usu ke api lon te kang bu chen te chen dan ude ningje vek la ke non api bang ke ni ningje long le pu ko usu chen te chen dan ni ke meeting idun koman dan ning yang je ma phone kat pe lo nang malik long ni pharo pho paisa chang lo ada prang ni ka hora pe nang bar lo nang bar gari ve la so da kha keng ben si wang le lo ni hak pe ni borjuri pen dak rong tereng keng ben si wang da pra che wang lo usu chen dam lo usu ta ve hem teng ke klang ma du ta ve ke usu bang ke ni dung si lo chi ni da lo ke te thu
ngapen cilok ke coy lo cicini dalam ni ama pio so bang ni pi bang ma an si thek lo nang pai na lo po ni pa ke na ni phana nang pon pe ni phi da we dong lo ke hem ni ta lu dam ai lo men ke ong hem tu phita ma ching hon hong long an hong no ta bang we man ni li hem le chok lo pi ri lang pi lo pi ri pek pa ni wan pi lo ni li ko hada kam klem ni chupon da lo kam klem lo ni li chiklo jon ra dha lang ni li so pen ta kam chiklem lo hada kam chiklem lo ke hon an chik ko lo lang myo nai ko ho wang o de alu che toy de che tong na alu da pi ni ge alu che tong nang po lo ni ta wang phil pulo lam ke wang bote ni ke except po ning bang ke chikhang thip pen ni ke ning chang sam pa he wang te sta me imi thang chong thum nai bang ke ni ke kiduk tang dala pot tang kam ha we pot chong thum nam te khedat po la bang ke itum wang bote pot ke except bang ke ning hang lo ni ke the man ning doksi an tang dala pot wang bote lam mang ke la si yang long Achok an no lo tame nong case e pendang lo government justice tundo kapre ka ham phang song do hat phanan hin tu la chuning ri la pulo jong si nang chen rap dun te ma nang rap kang hon jong so pe nang rap ra nang wan pi son te pusi ni li hin ben chuning ri lo nang wan pi pute ni li ta kai teng kai mang pusi chidu thulin po indat pi po pulo ni li ma tha bang ke West Karbiang Long vote Thadlang Solong BJP MLA candidate Dr. Habe Teronaphan, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Thur Phutsi vote kerek amaipi kapaman po. BJP a party pen non kewangchi MLA kilik kachepatte dun abangphi BJP a government high lapsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Mamatsi Assam Chief Minister Chelong Thunang Chipu BJP a party pen mathasi along tin LAC alongta dode sangse pin pen vote kerek amai kapaman pon chimit me pin pen here achiklo vote thalang so alongta BJP MLA candidate Dr. Habe Teronaphan ke ongdu a vote pen chipa hai longvek nang chipu mathasi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma MP Amar Singh Kiso CEM Dr. Tuliram Rong lapen team Karbiang Long abitung atun pen helicopter pen along sang sepin pen pini vote thadlang so along ta nang sunsi vote kerek amai pi paman ponlo lapen ke ongdung rong arat thurpaksi helicopter kilangdun lapen aronga jason chipisi BJP vote kerek amai pi along ke ongdung arwadatun chingrumdun labang so BJP rajari asong ALA tinta ke hai labchi aphan Hek an pen Radaphan lamchak kipi lapen ke bai pen vote kapapi labchi aphan Dr. Himanta Biswa Sarma lamthe ke jaipon rad aning patheklong alam than po lapuson aporahut birta pachethang achotayalong alamthe kaning jepon aputhakta arjuponikta vote thalang sopen Mahadev B report Karbiang Long News Channel ৰাইজৰ বহুত বেছি উৎসাহ ডক্টৰ হাবে তেৰণ আমি সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব মোৰ কোনো সন্দেহ নাই আজি কংগ্ৰেছ দলে এটা ভয়ংকৰ অপৰাধ কৰিছে নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত চৰকাৰে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰাৰ বিৰোধিতা কোনে কৰিছিল মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু সেই মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ কৰ্মভূমি নাওবৈচালৈ লৈ গৈ কংগ্ৰেছ দলে বহুত ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছে তেওঁ আজি ক্ষমাও নুখুজিলে দ্বিতীয়তে অসমত সেমি কণ্ডাক্টৰ আনোতেও বিৰোধিতা কোনে কৰিছিল খাৰ্গে কৰিছিল সেই খাৰ্গে কেনেকৈ অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো দিব পাৰে আজি আমি কংগ্ৰেছ দলক ধিক্কাৰ দিছোঁ যে আপোনালোকে আৰু মানুহ বিচাৰি নাপালে নেকি যে এজন অসম বিৰোধী মানুহক লৈ আহি অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে মেনিফেষ্টো দিছে মই তেওঁলোকক গৰিহণা দিছোঁ অখিল গগৈয়ে
চবকে হত্যাকাৰী সজাব তেওঁক যোনে কিবা ক'ব তাক ক'ব আপুনি হত্যাকাৰী আপুনি হত্যাকাৰী আপুনি হত্যাকাৰী যিজনে নিজে হত্যা কৰিছে তেওঁ বেলেগক হত্যাকাৰী ক'ব পাৰে নেকি তেওঁ প্ৰণৱ বড়ো শ্বহীদ কেনেকৈ হ'ল তেওঁ নিজৰ গাত কিয় কেৰাচিন নাঢালিলে কেৰাচিন ঢালিলে কোনে আগতে অখিল গগৈ নিজৰ গাত ঢালিব লাগিছিল নে প্ৰণৱ বড়োৰ গাত ঢালিব লাগিছিল প্ৰণৱ বড়োৰ হৈ বিধানসভাত তেওঁ এবাৰো এটা কথা কৈছিলে নেকি আজি যে 5 বছৰ এছেম্বলি হ'ল প্ৰণৱ বড়োৰ নামটো অখিল গগৈয়ে কৈছে নেকি আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কওঁতে এতিয়া শ্বহীদ বুলি ক'লে ইমান দিন কিয় কোৱা নাছিলে প্ৰণৱ বড়োক কেৰাচিন তেল ঢালিবৰ কাৰণে কোনে আগদিনা ৰাতিৰ পৰা বুদ্ধি দিছিলে অখিল গগৈ লাজ নালাগে নিজৰ গাত কিয় কেৰাচিন নাঢালিলে এজন বড়ো ল'ৰাক কেৰাচিন ঢলোৱাই যে মৰুৱালে নিজৰ গাত কিয় কেৰাচিন নাঢালিলে এতিয়া কোনোবাই যদি তেওঁক গৈ কয় ক'ব ই 2টা মাৰিছে ই 10টা মাৰিছে আৰে তুমি কিমান কৰিছা তোমাৰ পাপৰ হিচাপ তুমি দিয়া তোমাৰ পাপৰ হিচাপ আজি তুমি দিব লাগিব কিমান ল'ৰা ছোৱালীক আৰু কি কি কুকৃতি আছে মই পিছত ক'ম অসমখনত জ্বলাই ৰাখিলে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক টায়াৰ জ্বলাব শিকিলে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰেল লাইন উৰুৱাব শিকিলে এই মানুহক মানুহে ভোট দিব আৰু এতিয়া মোক কয় আৰে বাবা তেওঁক যদি আজি মহাত্মা গান্ধীয়ে কয় অখিল গগৈ বেয়া তেওঁ লগে লগে ক'ব মহাত্মা গান্ধীয়ে 2টা মাৰ্ডাৰ কৰিছিলে বুলি তেওঁ কোনে তাক মাৰ্ডাৰ কৰিছিল তেওঁ চিত্ৰগুপ্ত তেওঁ হিচাপটো ৰাখি থাকে তেওঁ লাজ নালাগে কুশল দৌৰীৰ লগত ইলেকশ্যন খেলিছে ক'ব লাগে যে মই ইমান ৰাস্তা বনালোঁ মই ইমান দলং বনালোঁ মানুহক কৈ ৰংঘৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিছে তাত অখিল গগৈৰ এটা বিন্দু কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নাই অখিল গগৈৰ লাজ নালাগে কোনোবা কেণ্ডিডেটৰ গালি পাৰিছে আজি হিতেন গোস্বামী ইলেকশ্যন উঠিছে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দ কৈছে গৌৰৱ গগৈ ইলেকশ্যন উঠিছে হিতেন গোস্বামী এটা বেয়া কথা কৈছে আজি মোৰ এগেইনষ্টত কংগ্ৰেছ উঠিছে মই বেয়া কথা কৈছোঁ আজি অখিল গগৈ তেওঁৰ এগেইনষ্টত যোনে উঠে কয় 20টা মাৰ্ডাৰ 26টা মাৰ্ডাৰ তই কি গতিটো কৰি আছিলি এছেম্বলিত কিয় নুঠোৱালি এইটো প্ৰশ্ন কিয় এছেম্বলিত নুঠোৱালি যে অমুক মাৰ্ডাৰ কৰিছিলে শাস্তি কিয় নহ'ল বুলি আজিলৈকে এছেম্বলিত 5 বছৰ কিয় নকলি তাৰমানে শিৱসাগৰত যদি ইলেকশ্যন নুঠে তেতিয়া কুশল দৌৰীৰ লগত মোৰ দুশ্মনী নাই কিন্তু শিৱসাগৰত ইলেকশ্যন উঠিলে কুশল দৌৰী হত্যাকাৰী কুশল দৌৰী আগত MLA হোৱা নাই ডিমৌত ডুমাৰ MLA হোৱা নাই ডিমৌৰ মানুহে তেওঁক কিয় ভোট দিলে আজি মোৰ লাজ লাগিছে অখিল গগৈৰ কাৰণে এতিয়া মোক পাতে আকৌ মাৰ্ডাৰে আপোনাকো ক'ব আপুনি যদি কয় অখিল গগৈ বেয়া আপোনাকো ক'ব আপুনিও 2টা মাৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁ কি মাৰ্ডাৰৰ হিচাপ ৰখা চিত্ৰগুপ্ত নেকি তেওঁক জমে সেইটো কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট কৰি থৈ দিছে নেকি যে কোনে ক'ত মাৰ্ডাৰ কৰিছে তাৰ হিচাপ তেওঁ ৰাখিব অখিল গগৈ কি অসমৰ মাৰ্ডাৰৰ এনচাৰ ক'ব দিয়া নেকি আৰে এইবিলাক কথা মোক কৈ লাভ নাই আমি ইলেকশ্যনত জিকিবৰ কাৰণে বেলেগৰ গাত বোকা নছটিয়াওঁ আমাৰ ইমান দম আছে ইলেকশ্যন জিকাৰ কাৰণে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 1 তাৰিখে আহিব 6 তাৰিখে আহিব 2 দিন আহিব হ'ব Inoda Sarpimar Sangpi Samprika Ingtipi Hithi Ruini Soselo Hempen Damjuyamat Non Puanta Hem Nang Cheliliden Lasi Teglonga Bangaling Sita Nang Birta Igvek Thapusi Achor Jameson Teronpen Kachuningri Padopon Lakha Inquaida Trok Dua Bargori Constituency ke Parlo Bijulias or Sangpi Samprika Ingtipi Hempen Damjuyamat Non Puta Hem Wang Videdlo Lasi Asoaphan Hem Chevan Sirak Non Pusi Chuning Ripon Lapen Kumadne Teglongabang Aling Sita Ladak Nilitum contact number 700218287 Idalong Nang Birta Igvek Thapusi Karbiang Long Hampangasong Do Anaphanta Samprika Ing Tipiachor Jameson Teronpen Chuningri Padopo
Lapen jong si hem ka Chevangve ning hang he binong lo pulote oso nang che thonon oso bangke ni so pok erapot oso bangke ni longsi do nangji athe oso ke nilipo amen pinak pusi pachini po athe ke abatai seta bangpen akaheno asai loksi ka choklema pot ne pen ke boche sonse chia phan thek thelo Lapen boche raprelo pusi samprika ingtipiator Jameson teron pen clardak pen birta achotai pen pachini po Labang piarlo soaphan theglonga bang aling seta neli tumaphan nang birta igvek thapusi hamphang asong do anaphan chuningri padupon Tangte samprika ingtipiator Jameson teron pen kaningje alam thile angton pen arju iktha Duabar Gripen Edverson ko report Karbiang Long News Channel. Phongni phongthom lo dak wang des tami phongni phongthom lo. Dak wang des tami pupen ke wang mania pinso du pulo ka lang bang pupen dam pulo dagamura bang hidi ke honda hi pulo dak che thek do nong lok brai pak pini pak ilok ma the tos klan wang man thek lok pulo amang ke samura bang klan wang man ke alang bang nang chi kat tong ma pupen da hemen dalu ra hi pupen hop pang be lu lo pang ha bang tur da pas ke inkir helo pupen silut mati hop ke inkir helo ama kilu tu kici hemi cilu tami put bangke hap ke in kincir tang helo ke amat tet ponda lasu ta lason itib loi pu engela penta ku ni litum la solam ta ku pang samthuri lo miji bo chikle po pia po dungsi dulu pot misenji bu poya lo amangke la pu dubom lo mani lita ha ka kam chong dadam kan lo kam chong dadam pot teng lo ni ning oi pen athe sini likidam alamangke athe apinan doko anta lasona sonsi choklem apot ni bang dak dudunji ke hanti mase velu pumasi ni li chitrek plot voi pheta chitrek plot tani li ek dui to ka veta poisa bang sumar doko kusi nang chipi bom nang sen bom nang le hem ke do han kulan te non ke la pus to ke wan ji thandang ke nang le hin te Karbiang long rat do le kan hera do akar bitum topik kadak ning ke me akar bitum topik hatu nang le hin te tilo tilo nili chuning ribang elalo nahok ngaham phang nong kido akar bitum han sitame chuning ribang ke nili tiduk der poch enam thek thelo posi nai tum nahok akar bitum menil phanirap tha chuning rilo uso bang e niwan pitha anke nili ning sampo the nili pomen pina posi uso ge ching hondu ana Aning kanwang ason thak si pining le thota dipluso UCF Fatum Sita Palm Sunday celebration do. Pining ningkan suri hinira inquire trokle thota dipluso UCF Fatum pen Japon si dipluso amonduli ke thomatum armu chingrum si armu chejenga sai dengpo. Lapuson si hosana Davida sopo hosana hemfu amen pen kewanga bang hirjumi atheng lo pusi hang tarampon si Palm Sunday celebration po. Lapen labangso armu chejenga hut ke Japon atum lake dipluso AG Church of Monduli Deacon Royal Sontokbi Lapen dipluso Baptist Church of Monduli General Secretary Singh Phangcho atumpen Japon Linsi Ongdung Monduli ke ja atumpen chenglok kibikithi sarphi sarphu atumta chetong dunsi alir alon RD chipidun rinti Lapen ki jura hut angdi si arnam ardom ponsi mesen pen bang swajai mek pajutpon Tangte Palm Sunday ke Japon UCF Amonduli Royal Son Kropen Birta Chotaipen Lamthe Isihini kaning Japon alamthe arju iksinang Duabar Gripen Edverson Kro report Karbiang Long News Channel Chaloma ini nang tum hungkurgar ni hosana dabira sa hosana ko ki hangpen slogan ke hangpen am ko chejeng ajai me kalam the product lagi to Pini ledak diplu sahabat long kacetong raratum Kristo Jisu pan ke krai raratum kacing rumah jai meglong itu na bakso hosana David sopo pakahang jo jai meglake hako ho Jisu la bakso per thelong ke un hut anong ke the atheke recho man pen Jerusalem ke ludam hut Jerusalem amunit an mu ong pi atum alang pana mana peng pen kang tum karne rong sopi ke ludam hut lasuk ke cikimodam halabang soho temel basong se ongdung Jerusalem muniratum jeng toy jeng ni pen kang tum karne ajai mek deng ponsi Jerusalem manong ke thepen kilodam thegum nonglu sahalabang soni ajai mek endam si pinianta alang na panike kroya raratum chiki mupon bom si pini dag ditum diplu sahabar long
alang pan ki kroi Kristo Yesu pan ki kroi ara sang ho tum ki bigiti sapisar phu ana ma ban pi tum man ching room si namo sa jai me ke deng pon a theke la halo Pini nane tum na dak monduli sibat sila sosai ke deng pon mante kato abe monduli chinglang pet si sosai ke deng pon labang so jai me ke deng pon la ke chilang pet ate ka dak baptist do AG church do believer church do ate ke chilang pet a mai sini tum seng pon lo ke dam tang suri do nang kor suri ne kret ro kan kan la musa a mai seng pon si pini antani tum chilang pet pen deng pon bom lo la pen non antani tum la dip domni son lam chu be pin pen chilang pet si ni tum so jai me deng pon lo Tena tum na monduli thom men chingum pet kupini na person amien ki pon ando manane Nama somen ki pon la ke UCF polam thigala lo United Christian Forum pusi la somen tum pon lo Tena tum na dim chot mate or kado ko be pure dang ta la soja me ka pon pini son tu laba soda jai me la ke pure the dang anta Jesus Christ of ni krai rat tum an ke deng pon lo Pini soja me galong ngani tum helobing pen pha pon ta pen than bang tum labang so dim pini a jai me lo ni tum Halloween pen ke thana tum phan pha pon pe monta le tum monduli ke thom monduli ke sar tum ke kaching wai pon bo la tum bang thom ba si pini monduli ke thom a jai me galong a kardom hemalo pachidam repsi laba so me judelo de kardom chidam repsi la tum bang ke than bang tum bang thom ke select do aprang sia men idum do jam bang tha aprang si than bang men ke la halo Stefan terang dikon lagi di plus betis charpan lo alang lik phan ke toy lagi ig charge long si pini toy lo lepena don thu lake sar borsing phangcho lake ig charge pen secretary lo alang lik phan ke toy lagi believer charge long si toy lo lepena don teron alang lake tim use bolong vice president lo alang believer charge long kera pastor na alang lik phan ke patang lake di plus betis long si toy lo thamatum ban ke thanda ma bible lang den lake Biota ke melo ma thiong deng pin kora siang deng su pholong masolam the besel to phan toy lo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me